megalayapost.news. Ka tayo lekmen ba shitayo lenter ya kabala pelong daga seng samla umsning patarim bat kabala tip kum ka annual youth week la panha perdana mentasi ha phalau ke school umsning presbyterian higher secondary school patarim aba penkut ya katayo lekmen ki samla ke snong umsning patarim la sakhi daga jingadan lang u Elias Marak usi ke umsning police station nang ta uba korting warjuri rang ba snong ke umsning patarim uba Rosterson kala president umsning sports and cultural club usamla Charles kala president ke seng samla kong Margaret Kharbuki Presiden Sengkentei Patarim lembak kibai-kibai. Lingba jong kata kesingi bala penkut no ya kata yo lekmen nak kalian kinengelam ke seng samla umsing Patarim kila pelong ya kejingle borom ke bakar pang na benta kitu gilong kemi balong kepa kibala no ka kerta bat ke ba kila le borom nak ba ai kijing ai sumbha ke balong kum kadak ban borom kerpang iki. Nala kata kila ai sumbharu ya barok kitik samla puli kibala pendep kijing puli haki kerdan ba fer ya kitu ginong yele kai batru kitu ginong job hak jingle kai hapok ke yudwik ke ba kila ai sumbharu sya kitu gibreu kerpang hakim nang salang kinong ai jingkren hak digisingi kala yaro ya kinong ngelam gaseng samla umsling Patarim nama bgila shimkhia ban pelong ya kebakum ketika program kebawan ra ya kejing ya jan hapadeng ki para nong snong bat khamtam ban burom ya ki bala he lasan ye pelong ro ya kajing ai subha ya ki ru kemen jong snong ko jungi le se mo ka kajing long jungi ki samla kalong ba nimburom shu ya ki bala he lasan yaki kemen kro jo gaslong kathau wat sabar jo ni la lut pan wat bili wat secret na ki du kemen jungi tumta ga jikmui jo gaseng samla kalong ba nin i thot ki ru kemen jungi ba ye tempau ba ni de ban burom ni ki de balong haksmat ka imrang kasa lang ga jungi te kumta ye ke pat ru na ki ru kemen gaslong jungi bakin ai muslim la me ni ki khun samla nang ba Yenla menteri Cempa, nak menata kesenang kata macam ini. Jika basau belum buat, yaki jing ai subhama, yaki balong guna permet. Yenla akan ino yaki kita nak panggil sistem kejumpi. Yenla akan ino dari kemau yaki. Di persangan belum ino program nak menata jadi. But ni dan tu jing ai subha, nak kalian keseng samla. Sang ba nyinlong lang tunjuk haka imlang salang kena tulis kakmat ya kita he baret dengan kita na adet tentang program kemana kalian keseng sama kalala ban pelong ban ngarung asule rai kum presiden joko umsi sport angkal surup dengan suan tentu Henry ngalaong yung het to mehet kat kata program kabame pelong te nang kajang jongaro to ngano sinyang lang kat bangalae bangala ai ke jingrap kat bangala e uhep sabo uhep ula pikir yana ba nimsim lain bol le kata ka politics yano ino ingkot nama pikir di bagini ki program ki sekon tang hakini ki por basua election henry ai bulai ya gaseng samla jongkom sing Patarim kabla pelong e kan di program inde baka pelong tang ngapor basua election mereka kini program ngalayo pensi mentah malang sedang ban mentau Islam lo ngelayo benta menenang beti ki samla de kemudian HPD bangan korom ka bagi pelong ngai ke jingiro ya gini ki samla pule ki balora ki balakiu syafrang ki balayo ya ke position abu ki pule ki jongpi namar ba haka perthai ka mentah ka dik perthai ka bobe ka dingang distat kaba lada pimwan sa kaman kamantay ke jing puli jing pi hari kani ke jing pelong jing seng samla hoy ngate pag jing ai jing seng samla ilong tang ibaret iba lada piko la wadong ba jing ai kai hari to tip pag kani ke jing ai jong kaseng samla kadai ba pensilure pi ke samla nang ba pinkiu soprang ke jing puli jing pi soba tristom namar ba kajing mentai kadai ya bihi dia perkat dia kajing pelut kajing ni pa apa ki pa pule bi imi la kasep la kasar ki pala nama kajing pule bi Andre lengba kajing kesan ki dia peni dia ai kajing mentai pa di pa ya kai ki pala pelut bi kumju habidai begini ki sport person namar uble ai ya kasap halak dijong kasap la ai dan ku mentah di ba kane ke jingle kai sports ko mentah kade ke jingle kai kami su ke jingle kai ko bolong mensua kalau kan ke jingle kai milen
Hanggai bigi mentah apa kecil akan sport kum ke football dan ada nuk sport sekali ka kabai jipun ini pi isamla jom penuh senang. Bermentaru nak kalian kaseng samla ka ai kata award pi ki sports person. Kene kecing ai jadi kalau berseluruh pi mafinang kiu syukrang nak kawai ka benta syakawai pat. Kumba pilih pulih nak kawai ka kelas pat. Kristum namka ban ai ka nam ya snong ka thau kumju ya ka snong umsing i borok kawai. Ini kami mga kawan, banwan ko tao polis, lanil tao officer ng station, banwan ray banyak kemen lang baki kun inong snong, banyak dan menta, mo banyak snong tilang baki hakum kani ka program. Di kalong ka lesim jam, kabakum ka snong ka sim, na kabanta banwan dalam, ya kinong snong kakani ka jaka, banyak dan kajinya tunduk lang, mo Kabadan pun kini program dia itu itaw, mo dia itu itaw iwe pat. Nangka iwan raru yang kata kajinya semaujan, marjan mo kum kilong iya mangsem iya kenduk lang, ya yo banyak kenduk banyak keren banyak kena. Lengba kum kini ki program. Desi rada umdan kum kini program ngilong lala kajok, mo ngilong lala kajok. Ndai kajing yo ijingai. Tum kaseng samla, kanon ra ini program hamtam nak bentak ikut samla joni. Man perle itu sports. Kalau kebetulan kam hadu kata-kata, man kilan ne kata kapan ke jongi. Nak bentak ikut samla ki hab di baret di jongi. Mau bendak di program tum ka marathon. Kadai ke wei nak ki activities ka ba kikuan jongi ki sedang mengkelet hakani ka juk ka ba mentah. Nomor balik kikuan jongi kilap met ki mobile phones. Tiga dia ke sim jam kapag kung kaseng samla ka sim bankin tiu ya kapag kya jom kikon samla jongi jom kihat di balik tu jongi tiga nangkin box susu ya ka seng samla senong patarin makanang penya susu itu kini program na kapor sa kapor kenang kanonra kata kajing ay bensir kami penong ba ngisu ay gani lani ka seng samla ka pelong ini program tak na kapenta kani gasni hendray ban ay gajing kermen ban ay gajing penslur ya gihat di barit ya gikuan samla ban nang ya cekmat kaka jingin gajongki ban ya sim menta kami ban kun no tang hang ni kadai ban nang ya sekiwe pat di level let's say di district level but what state level lani what saka international level mo dingilan kam ban organize kum kini program dengan tentu kentam yang kita paru, makin pak yang kita ikti jompi bansim mentah kini program. Nama tentang ini, tentang ikut jongi kim trek bansim mentah kini program. Nomor balik mengilah pembelian yang kini mobile phones, haki phone, haki internet, haki komputer, haki laptop, hilang pembelian yang hakun kita. Dia kan ni yang hakabas haduh hi suki kan wanra ai jinjai tu jengki kun jekti jongi. Dengan tentu sesian pada TV klik pa bakata ko bang kian sering ka screen time nanti katakan jing penelen jengki yang ikut jengki haki TV haki mobile kidai balong di baduna nama boleh ada penelen yang ikut jengki ban long baik kan atau mobile bakata TV kan sadar kapor ba ikut jengki kakmat nanti kakmat jengki kinsa syakta nak kadau jengki ka screen yang di mobile bagi ni television. Dia nak kena tentu yang ni waktu maintain yang kena screen time jom ikut di jompi. Wajib penelan kan yang ikut jompi dan bersuai mobile. Ada tentang upa kakami bagi ikut kita lain lala kajong kapor. Lah kajong kayen, lala kajong kabentang. Nama boleh kilap ni nak mobile. Dia tentu sesian nama bangayo yang kena ai bagi kiklik pakin dan bol tikun. Dadalong akan ni juk. Dadalong akan ni lenti. Kajuk jom ikut sama jungi jom kini kihabret jungi benta kalong ka badung. Nomor balik kinum dan syuk kapor man seng man tentu ikut ikti. Dengan tentu iklik pa ai kapor jom ki ka balik si 3 minit 4 minit nama ka jimun kami sungsu hendrai 10 minit ikut man seneng. Let's say man step jadliat makin seneng ikut ikti jompi. Kapor man seneng kalau nggak berkoridor hadu kata-kata. Makin nomor bi hadian habuat agak jenim ke jompi. To seneng kepergi ikut ikti jompi.
Ipo riba kindian Andre ay tikun ikijong tiya kata kapor kordo. Kenang waktu nombor B adian habot. MegaLayaPost.news.